Kapitan Inteng! Damot gayam arapap ni kagawad kwa nang agbalin a kapitan. Kasano nga, ma'am? Ket no ikam kampanyan ni Uncle Kaw. Isumot lagayam nga adu ti tao itay. Ngam ko na ni Uncle Kaw, urayin na nga retire Ay, katuan mat ngamin, Nagagit ka no ni kagawad kwa nang agdwa-dwaak nga rod iti daytang imbaga ni Uncle Kaw. Apay ngay? Dasad-sadot ni kagawad kwa nang. Kasta ka, day? Ay, kunak, ano nagagal? Paliiwa ma. Warn, Kapitan! Warn! Ay, marituyang. Jak pa'y nalpas ti ibagbagak wan kaawan. San pa'y analpas aya? Palpason pa yung mga agsaw, Saka sumangbat na. Wait, palpason pa yung agsaw ni Kapitan. Amukaw no anya ti bagbagan ni Kapitan. Anya nga rin ibagbagak, alaman? Ibagbagam nga amain agtitinulong nga aglinas. Naglaingan ti kumaray. Ay, tapnosan tayo nga agsakay. Uy, Na. ayos Dito ko matiis sa runok ng nata, imbaga mitay. Ang galing! Katisungbat ko Kapitan. Warn, Kapitan! Aglinis kamay! Nagagit ka, maray. Anya nga'y, Kapitan, rugyan min taglinis. Sa mga itaatan na nagpudog. Gagpaiso na po doon pa. Warn, Kapitan, rugyan min adagos, uray na po daw. Kasi kati sumanaw na natuyang. Kas kalakalayhan, mat. Saan kayo ngagsaw iti kastata kumarek ni marituyang? Nagagit pa'y. Siyempre, iso arugyan tayong taglinay. Hey, si kanti kalawaan ti winalisan ana na to yang. Katuan na. Manipod ijay purok uno, aging ga dito'y purok sa ice. Nagagat ka talaga. Di mo ko na nawalisam uray di tasangwanan ti tersina ni kagawad kwa nang. Kag maan ano ngay kuma? Ay, sobramot deta na kinagagit mau. Ay, aguray ka. Nakatanaw sa mo ni Marikwa nang di tatawa ti tersina na. Kituan may. Ay, kablaawak man. Marikwa nang! Maray! Apay asaan ka nga umay tumulong aglinis dito'y aglawlaw? Ay, adararamidan. Anya ngay day tangar aramidam. Basta da. Nana, di mo ay makita ti aramidan na. Saan? Ikat iti puro o buok na. Ay uban? Ay, apay maray! Adun ti uban mau? Agdal na ka mamadita. Aglinis kayo kay day. Itakay lang aglinis, sumanaw kayo pailaan. Ita. May ibagam ka day, nagagat ni kagawad kwa nang nanatuyang. Unay mati pa nagtugtugaw mon, Marikwanang. Ay, nakaangato mat dagita dua sakam. Ay, tugaw tinabannog da ito'y mare. Apay, nabannog ka? Si kamam mo tagmalmalam nakatakdar nga glaklako dito'y tersena. Ay, wanan niya. Ay, gumatangak man nga raod. Itay. Ay, day taman nakabitin ang noodles. Jay pa mo nakabitin tinapili magatangan. Kat, day tangarod ti masapul ko. Ing kagawatan na. Katsikan Masaduta ka tumakdar. Nakabannugam, mare. Taul ti mulakom, di mo pa yan kayat agaw atay. Apay nga, tadi mo tin umay agjut-jut ni kagawad ko nang. Wan nga rod, Kapitan. Dahil sa langan, naglaklako ti aramidan na. Duwan alawas, adi imimay. Masadot samutan nga umayagjutay, Kapitan. Sapay kanayod ko nga ipukaw, no kasta nga ikampanyak. Nga ibutos da. Nangagkuti ikam kampanyam, Kapitan. Ibagbaga manas ka na butusan da, tanagagait. Ay, kasano nga rod nga agbalin a Kapitan, no kasta met anasa daw. Wan nga rod, talaga asadot ni kagawad ko na. Enteng, adaman damagag. Anya data.
Anya aya ti pakabambandugan ni Marikwanang ije barangay hall. Adaya kat di mo't umay agjut-juti. Anya, Bilbilangak ngaram. wen ta idinapanak gimatang. Siyak pa'y lati imbaon na nangala iti ginatang ko iti tersena na. Nagsadutan mo kasta. Nabannog ka no nga, Rod. Jak to pa'y nakit-kita na panagjuti iti barangay hon. Nabanaw. Apay-payapayan na, pala. Saan ka natagaray? Sumrak ta di tanay. Sa dina. Di ta tersena ni kagawad ko nang. Ha? Tapay. Mangalata iti kayat tangalaan. Ayan nga ni kagawad ko nang. Nakaturaw. Imalal daw na nakaturaw. Apo ak nga apo. Tagumata nga. Ngimsa na mariing. Iso nga inayaban na ka. Malala. Haginayan tang umunag. Kalpasan na. Alaan tan aja kaya tang alain. Santa na bayatan? Uy. Ang Alaki din. Tan. Sika siguro ti mo nagdititersena kanya, Maray. Pabasulan na kat kasangsangpet ko lang. Apay, adaim mo nagdito'y tersinam. Awam matan jela ko ka sigarilyo kan arak. Sanak mat ngagsigsigarilyo kan agin inaw, tapno pabasulan na. Kan ayan mo ngamin aya. Nakaturog ak nga, Rod. Ay, unay mat ngaminan day taya, Maray. Tagtugtuglap ka. Nabanugak gayam. Nakabanugam ko mangay katagtugtugaw ka lang mag. Narigat mo tagtugtugaw ang agmalmalam. Ay, tinakawan da ka, hindi mo pa'y napuutan. Ide nakita nakasumungat, ibagam asya kang tisimrak di tatersina. Ay, kata sino nga ron ngay? Sana siyak, Maray. Ay na, no saan ka kumangamin atugtuglaw? Saan ka matakawan? Kasano asaan ang matakawan da dya ako, Marita. Kada dya laang maturog kan agik-ikat iti uban ti aramidan na. Ay, nadlaw mo matgayam na itamaray. Wen, nadlaw ko talaga. Kat no kanayo na makitkitak nga agik-ikat iti uban na iti ayan ti tawa na. Kunak man no siyak laang ti makakitkita iti dayta. Ay, kanayon na makitak, Maray. Sumat lagayam nga awanin ti uban na. Wen, alaan na tay sarming abasate. Mapaan iti ayan titawa na, kat agmalmalum ijay. Isumat lagayam nga oray ay ayabam, saan atumakder nga aglako. Ay, pudno, tako na, Mare. Ay, isunsamot ti kasasadutan akagawad. Ibutos mo? Ay, saan? Apay kumanga ibutos ko. Nagsadot mo't ngamen. Kano ikam kampanya ni Kapitan? Uray pa ikam kampanyan ni Inteng. Jaklat ta ibutos. Ay, nagsadot akagawad. Sika ngay, Maray. Ibutos ko lang ato'y bagay. Ay, tumaray ka, mate? May mayat pa'y asyak ti agkagawad, Maray. Tatalaga nagagata. Amam, jay winalisa. Manipod ijay purok unaw, aging gayday. Amok, day ta, Maray. Amok, anagagat ka. Ay, hehehe. Kunak no di mo amok at Maray. Ay, amok Ni Marikwanang tisimadot. Saan mo't akas jay iday? Gagangay ti bumakot, Maray. Apay ngay siyak. Bumakbaketak mat. Ang nagagatak mat latta. Ay, agpada ta, Maray. Ay, wen Ad-adakit di agumagata. Inteng, apay adi mo ung tan ni Marikwanang, no kastaasan ba't gayam nga agjut-jut eh. Mas pasensya pa'y laan. Doon pure. Ay, makabawan nan santi pa nag-duty na. Maturo ko nam kindi Alain dan dagitila ko na. Di na pa'y mapuutan. Win nga, Rod. Kat no ikam-kampanyam ka na. Nagbabawi nga ro dun ti panunot ko.
Ay, ni Marituyang laangan ti ikampanyam. Na, Adayaw ang nagagat ni Marituyang. na, ang kandidato mo't ni Marituyang. Kasta, ti plano na. Nalaka ayat agbalin a politikaw. Jesus, nagrigat. Anak gatangam, Kapitan. Makaturturog kan sa Mga ron, nakaringak lang, tanaangot ko ti payod mo, agat kilikili. Yay. Sa anak nga umay gumatang. Ada umay ko ibaga. Ibaga mo na ano niya dayta. Saan ka ba na mapanag-jut-juti? Ay, saan aya? Na, makitam dayta. Di mo pa yan amaw no agjut-juti ka wano saan? Ala, bayam tama panak to ag duty, Kapitan. Ay agjuti kayo mo't Wen, saan kan nga gunget? Daytan sa lang agawat iti honoraryo di pagaliston nyo. Saan ba't Kapitan? Saan na balay? Inak to ag duty, no biga. Papanam, tataba daw. Mapanak dita barangay hall, kwarawg. At nga ta naka-duty ita. Ay, adda, ni kagawad ko anang. Jay agtugtuglep ang kagawad. Nakita kita yan napan nag-duty. Anya, agtugtuglep, napanpayla nag-duty. San mat? Ay, kitain na, no nakaring ag-duty. Tapno agtugtuglep. Anya tikat mo asawain, iti, ham? Ireklamo ka. Mabalin na ya, matikas ta kagawad. Naguli makay, daytoy a barangay hall. Lawan may titao dito'y unay. Nay, ni mo't marikwanang dahil nakaturog, dahil lamisaan, nakadumag. Nay. Uray ni sekretarya. Nakaturog mo iti sangwanan iti computer na. Ken ni treasurer mo dayay. Nakangato pa iti saka na iti lamisaan na nakaturog. Ay. Saan na mabalinday tayo? Naghuray man kalitratwag ida. Tay pakita ka ni parinteng. Nagmayatin nga iti biyag dagita. Nakaturog na nagpasok. Kahit bye-bye amlat na idan, paray. Saan Kita mo ta, nabutusan na nga opisyal. Angim umaydag jotay, angim nakaturog damay. Ay makaungutak. Rumbang laang, paray. Jak to pa'y maturog dito'y barangay hall. Iso nga agungat akon. Ay, na. Anya nga tanti oras, malumsamatan. Karirig mo, kagawad ko adan. Ay, medyo nakaturog ak basit, Kapitan. Inridap ko basit. Anya nga tinalpas mo trabaho itangal daw. Ay, rugyakon. Rugyak pailaing, Kapitan. Rugyam kut alas 5. Ay, nagbait mo na talaga ti oras. Anya, Kapitan? Napaspas ti oras ita. Alas 5 gaya man. Turog lati inararamid mo. Samot ta. Mabainak mo ta, Kapitan. Kaya't mo tayo pakitakin kati ebidensya. Nga. Pari ba daw? Paray. Ipakita man ta ebidensya ta. Ay, wala, paray. Daytoy, ladawan ang nakaturog kayo itay. Kadwam ni sekretarya ken treasurer. Dayta man sika dayta. Siya kayamat dayta. Ay di ka nagliba. Kunakmat ang may parit ti maturog nga unjo tay. Naminsan laang mat. Ipaikat ka, nudi ka pa'y lang agbalay. Sukatan da kan. Kas kumakin nito yang kau, ti sumublat, paray. Wanta nagagay. Imbut butos da ka ngam nasadot ka magayam kagawad ko nang. Ha? Nito yang ko kunaktumay, ti sukat mo, paray. Nagagay ang makichismays. Paggagatan namin, paray. Pari Badong, gimagat-matan ni Marikwanan. Rumbang lang, maray. Tainig kan ni parenteng iti ultimatum na. Ay, kasta aya. Isumot lagayam akas taunay, ti kinagagat na. Pasaray dumagas pa'y dito balay, numapan agjute. Ay, no agsadot sa daut. Akit saan tayo ton nga ibotaws? Inton maminsan nga eleksyon, maray. Ay kutuan sapay dandanin ti eleksyon.
Sino nga iti ibutos mo to akagawad na natuyang? Ay, jak pa'y nakapilay. Tuy bagik tulatan at himaysa. Ni kagawad ko na ngay, gimagat-matain. Ay, kat may kaduan tulatan Ikam-kampanya manan ni Uncle Kaw. Nagbalbaliw ka nung aminain. Kasanungay dayta, kat ikam-kampanya matan ni Kapitan. Kas sumaruno a Kapitan. Ay, saktong ti kagawad na. Ay, katwa na. Ay na. Ay, mayat kwaraw. Kwanang for Kapitan. Tuyang for kagawad. Bagay mabalbalinay. Tinagagat a Kapitan Kwanang. Kanalaing a kagawad tuyang. Karamayat. No kayat mo ti pabutusan, nasken nga agpuunan ka itinasaya at nga aramid kadagiti kabarangganyan. Hala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.